Obzirom da su velike vrućine, interesuje me da li u Menda dečijim radnjama postoji nešto gde bebe mogu da se osveže? Pa imamo proizvode firme OKT, tu su nam kadice, trenutno i kupko za najmanju decu. Kadice su veoma atraktivnih boja i po njima imaju šare i likove iz crtanih filmova. I kupko, gde kupate bebu, što vam zamenjuje znači ruku, olakšava vam da ne morate držite bebicu u rukama, nego je stavite na kupka i stavite u kadicu i tu je polivate i ona tako tu uživa. Da li OKT brand ima još zanimljivih stvari? Pa ima, OKT brand ima i pologe za preslačenje samo tako malih beba i onda ide već ka većoj deci, kreće od noša, stepera, znači nošice postoje normalne, obične, a postoji koje sviraju, znači samom prvom nekom kapljicom ona svira i deca su inspirisana da ih što više koriste. Steperi koji se koriste, znači kad počinje korišćenje već lavaboa ili WC šolje i adapteri za WC šolje, isto tako veselih boja, sa likovima Disneyevih junaka, crtanih filmova ili nekih slika domaćih životinja. OKT program je pravljen od veoma kvalitetne plastike i veoma je zgodan za nošenje na put. Znači možete ga koristiti cijelo leto dok ste na odmoru. I našoj porodici je noša koja svira bila prijatelj. 2 puta. Nadam se da će biti i vama.